Niba utarubizi, muri iyi minsi hagezweho imodoka zikoresha amashanyarazi na essence icyarimwe zizwi nka hybrid cars. Hakaba n'ubundi bwoko bw'izikoresha amashanyarazi gusa bita EV, electric vehicles. Bene izi modoka, iyi nganda hafi ya zose zikora ibinyabiziga ziri kuzikora ku bwinshi zigendeye kuri politiki y'ibihugu yo kugabanya ihumanywa ry'ikirere. Ibyo bihugu byemeza ko n'imodoka zikoresha essence ndetse na mazutu zirigiraho uruhare. Ibihugu bimwe na bimwe harimo iby'i Burayi birateganya kubuza burundu ikoreshwa ry'imodoka zinywa essence na mazutu guhera mu 2035. Imodoka zikoresha amashanyarazi zikigera ino twabonye ko ari bitangaza, ariko maze kumenya ibyo Chikumbutso yakoze, igitangaza cyabonewe ikindi gisobanuro gishya. Maxwell Chikumbutso ni umugabo w'umunyazimbabwe wavutse mu 1980. Umva igitangaje kuri we rero, yabashije gukora imodoka ikoresha amashanyarazi ariko idacomekwa ku muriro. Mbese nticagingwa nk'izindi modoka zikoresha amashanyarazi. Mbere yaho gato yabanje gukora akajugujugu ikoresha essence isanzwe, mazutu, petrol, benzine n'ibindi byose utekereza ko byatuma moteri yaka. Icyo ubonye hafi akaba ari cyo ukoresha. Yakoze n'uburyo bwatuma televiziyo yaka idacometse ku muriro. Murumva Chikumbutso atari igitangaza? Nyamara ibyo byose yabikoze ataraminuje, dore ko yacikirije amashuri ku myaka 14 gusa. Niba iyo modoka idacomekwa rero, ubwo ifite izindi ngufu ikoresha mu kwaka no kugenda. Ingufu za radio waves.